Dünya Kulem Tatar Tilinden Bilim Tekşürü Aksiyası 7. tapkır уза. Hem indi şundan da yıldan yıl özümüzde üse barabız. Geografiyası da bu yılda indi bizning 3 gün mümkünligi berildi. Ol 25, 26, 27 noyabr günlerinde Tengli Tatarstan, Tengli Planeta telekanallары aşa qabızıp, gaile bilen jıyılıp, barıgızda indi oturup yaza alasız. Илзия менә татарча диктант акциясында ни өчен катнашырга булдың? Чөнки мин татар телемне бик яратам һәм үземне сынап карыйсым килә. Ничәлегә язырмын. Миңа бик кызык. Әле беренче тапкыр катнашасың? Юк, 3нче ел катнашам мин. Моңа кадәр билгеләр ничегрәк? 5 лиде һәм мин моның белән бик горурланам. Үземнең белемемне сынап карарга уйладым. Университетны бетергәнгә дә 42 ел булды бит инде. Бүтән кеше яза, нишләп мин дә язмаска тиеш әле дип уйладым инде. Шуңа күрә килдем. Bu benim için gene түгел, bütün Tatar dünyası için küngül arkalı ütkere turgan iş dip sanayım men. Çünkü bizning milletimiz gelecekte saklansın desek, biz mine şuşu vakkına deyip qaralgan eyberlerden başlarga tiyişbiz. Bu milletin bilen gururlanı da, milletinin tarihin, medeniyetin, gurur gadetlerin bilüğü bilen de beyli. Eğer de şu şeyberlerge ihtibar bulmasa, anın Tatar deyip silep yürüden birini demekle kalmayın. Emine bugünkü bir de oturgan yaşlar, studentlar, bir de mektep okuşuları, bu milletimizin gelecekte yaşayacak ümidi. Bu aksiyaya Sakhalin'dan alıp Kaliningrad'a kadar töbeklerden katnaşalar, bir küp şiit illerden, bütün Dünya Tatar Kongresi bitinde ol, üst kanatı aslında Rusya'nın 80'e yakın töbegindeki Tatar uyuşmalarım, hem 45 şiit ildeki varlığı 500'e yakın uyuşmanı birleştirip dura. Alar bütün size bu şarada aktif katnaşalar, hem özünü şuşu Tatar dünyasının bir ölüşü etip hissediyor. Zor dolqınlandırgıç vakiga indi o bizning için. Bugungi diktant için Zülfat Hakim'nin bir saatte neçe mizgil bor degan eserini izib olindi. Diktant 195 so'zdan turadi. Bu yıl şulay yok indi 3 derece dip әйтәбез. 3 tekst ol Tatarstan Respublikası için, Россия Federasyası төбәкләре һәм чит илләр. Tatarstan için яңа роман Zülfat Hakim әсәре сайланды. Ул ничә сәгатьтә bir мизгел бар. Чит ил татарлары için Разил Валиевның Илаһи утрау әсәре сайланды. Һәм Россия Federasyası төбәкләренә килгәндә Авзал Шамовның хаты алынды үз гаиләсенә сагынып хисе белән язылган. Düzenegine yakın tuğan dilin. Şul tilde söyleşüşü kişiler gine bire alatırgan jılılık. Şul tilde söyleşüşü kişiler gine bire alatırgan jılılık. Bire olatırgan jılılık qaydadır var bit. Tekst tamam. Bulat nичек авыр булдымы, юкмы? Юк, авыр булмады. Тексты тегенчектер Зülfat абыйның теле бит инде шундый, матур әдәби тел, шуңа минем өчен бик рәхәт булды моны язырга.